Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, tunabashimira ko mudahwema kubana natwe mu biganiro amakuru bigiye bitandukanye. Uko bisanzwe no mwanya tubagezaho amakuru muri Kinyarwanda, ngende Eric Ninkuru mugiye kubana. Makuru y'ingenzi tugiye kubabwira, turababwira ko nyuma y'uko hashize iminsi leta y'u Rwanda iri mu nkundo yo guca ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, igihe yaganiriye n'umugabo atanga ubuhamya bw'uko ibi binyobwa bimwe byamusigiye ubuhumyi. Reka amakuru arambuye tuyumve. Hagiye gushira icyumweru leta y'u Rwanda ikajije ingamba zo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, zirimo izizwi nk'ibyuma, kubera ko zari zimaze igihe zangiza abaturage, abo zitisha zikabasigira ubumuga. Kuva ku cyumweru tariki ya 2 Kanama 2026, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA kimaze gufunga inganda zirenga 148 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge mu rwego rwo kurengera ubuzima n'umutekano by'abaturage. Karekezi Gaspard utuye mu murenge wa Bweramana, akarere ka Ruhango, ni umwe mu bazahajwe n'izi nzoga zimusigira ubumuga ndetse ziranamupfakaza. Yavuze ko izi nzoga zamugizeho ingaruka zikomeye ku giti cye ndetse n'umuryango we muri rusange, kuko zamusigiye ubumuga bwo kutabona, naho umugore we bazisangiraga bimuviramo urupfu. Mu magambo ye yagize ati, umugore wanjye yagiye ku mugabo witwa Cyabingo ahakura inzoga, amaho tuyinywa ku isabato, imuhitana ku cyumweru nimugoroba. Njye icyo gihe nari nkiri muzima, bigeze kuwa mbere mu gitondo nanjye bintera guhuma. Nyuma yaho uwo mugabo witwa Cyabingo waduhaye iyo nzoga yahise imuhitana nawe ndetse n'umugore we. Karekezi wari usanzwe yikorera avuga ko kubera ubumuga yatewe n'izi nzoga ubu asigaye atunzwe n'ubufasha bw'abaturanyi be, atakibasha kugira icyo akora. Abaturanyi b'uyu mugabo babwiye BTN TV ko bishimiye icyemezo leta yafashe cyo guhagarika izi nzoga, kuko bababajwe no kubona zari zitangiye gutwara abaturanyi babo, abandi zikabasigira ubumuga bwo kutabona. Umwe muri aba baganiye na BTN TV mu magambo yagize ati, twishimiye leta kuba yarahagaritse izi nzoga, kuko n'abana bato bari bamaze iminsi barangiritse. Izi nzoga zari zimaze kuzahaza abanyarwanda, kuko mu mezi 7 ashize zari zimaze kwica abantu 50, zitera ubuhumyi abandi 100, abandi 11,000 zirababata. Eric Ninkuru, Mia Boss TV. Ngayo nguko nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, reka amakuru yacu tube tuyasubikiye ngaha, n'ubundi amakuru yacu nakagaruka, ariko by'umwihariko abakunzi bariyo mukomeze mwishime, sire yo gusa kandi n'abanyarwanda muri rusange. Ibihe byiza.